Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Di pakasaritaan nga intay ikanyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lilia, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad dakla nga itinagan a Lilia, may saak amang isursuro. Innem atawanen, idi maadaanak iti estudyante, anak an-anos. Iso ni Jan. Working student, kan may sa nga ulila. Bueno papagayam, intay denggan di pakasaritaan ni Lilia, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anak ko, nayawat ko kadinken ka, jay papa itid da asurat. Kat inyawat chumat itay kanyak nanang. Saan asurat day jay? Wedding invitation day jay best friend ko nga agkasar. Agkasaran ni Helen. Nanang, intun umay abulan ka no. Nay, nagbiitay. Tadamat ng edad na. Trentanan. Ay, Lilia, anak ko, saan mo kumamot adanunan day tanga edad? Makiasawa ka kuman, tapno makitakpay dagiti apo ko ken ka. Ay, nananang, siyak manin tinalagip yun. Katuan mat, di mo kunaan maipada ka kadagiti aantem anak bakit abalasang. Nanang, ubingak pa'y. No makiasawa ak, awanan ati kadwayo dito'y balay, sige kayo. Kayat ko nga rod ang makiasawa kaan. Ay, narigat ti mabakutan nga awan mangay ayat ken kuana. Nasayat mo tanawat mo ti invitation para iti kasarmi ken ni Ed. Nakigtutak nga rod, tawan mo't amok a boyfriend mo. Idi nga min nagaram ni Ed, sinong batak adagusin Kat kayat namatan nga kalay sa kami adagos, tanasurok ka no akwarintanan. Kasta ka di? Kaslagap apura kami anya. Kat kasta talaga ata, adan edad yung friend. Kansi ka ngay mahat, kaano ngay matilong table mo. Agtal na ka man kita. Awan pa'y dito'y panunot ko day taabanag. Uy, saan ka nga umububing anya? Dandani ka mata nag-30. Ay na friend, jak pa'y masangot ti agayat. Day tantumat nga min agisursuro latan ti ayan ti oras kan panawan mo kat. Kat anya ngay nga rod. Apahay, awan lat baro akatrabaho amon aya. Puro damat na asawaan amin. Di bale, dumteng to lata ti Prince Charming mo. Katuan, apay ko mga agapuraak ngay. O sige, mapanak edya pagrentahan ti gaon ko. Iso nga agmeriendatan. Aywan, tadamot gayam klasik inton madamdama. Class, numalpasyon ako piyaan day ti ada dito'y blackboard. Mabalin yung tagawid. Yes, nalpasa ko. Goodbye, ma'am. Okay, see you tomorrow. Ay, apoy at takmanin nga ag-check. Ma'am Lilia? Ada ka di kayat mo adamagan. Kuha ma'am, may papaniti assignment mi. Jan, umay ka na. Agawitan. Kuha, mabit lang. At dalang ibagak ini ma'am. Apay adi mo maibaga-baga. Umay kakit din. Di nakiguyan Di ka lang mabayin ka ni Ma'am Lilia. Bye, ma'am. Pasensyakan ka ni Jan, Nakulit nga main. Apay anagan ko tinakasurat dito inaramid ni Jan Adani. Nagkamali lang ata anang isurat itinagan ko. Namin adu namat adi nakamat tinagan ko. Lilia nga tamat tinagan tidakdakamatan na nga special a babae itibiyag na. Lilia, anak ko, rabiin.
Nakaraing ka pailaan. Wala nang. Basbasa agla ang timpasurat ko adaniw kadagiti estudyante. Ay, ang saan ka unay nga agpuyat Ay, maturog ka kitdain. Wala nang. Umuna kayo latan ang maturog. Kita man day tayo ibagbagam adanyo, friend. At di man Curious aklaan. Iso akayat ko abasaan. Basaan man. Kunanan eh. Para kan ka, ayat ko, Alilia. First line pa'y laang, nagan mo, di nakasurat. Kunak nga rod nga amangan no nagkamali laang. Kasano ako nam nagkamali? Kat naglawag ang nakala na dita tinagan mo. Win nga rod, friend. In fairness, nagmayat dati daniw na dahi tanga estudyantem. Kasla in love. Di ka man nagsao iti kasta. Damagak man laang kan ka. Awan ka di madlang mo kinkwana? Awan man. Kasla ordinaryo laang mat nga estudyante. Kat ditang amadlaw nga da pa naggusto na kan ka. Di ka man agsao iti kasta, friend. Kat na working student dahi ta. Ulila ka nung amin. Day ka mo ti kunana. Graduating matan ka. Juan, iso ti may sa akalaingan iti klasik. Malaksid ang nagagat, nasingpat pa'y. Kan? Aggusto kan ka, Ma'am Lilia. Mabalin ka di ti kasta. Agtal na ka man. Okay, class, dismissed. See you tomorrow. Bye, ma'am. Yes, ma'am. Benji, Yes, ma'am. apeng absent ni Jan. Ada trabaho na ita, ma'am. Ururnungan na ngamin ti panagadal na iti kolehiyo. Kasta ka niya? Amo, ma'am. Kanayon na kang istoryaan kanya. Taapay? Ibagak ka din ti sekreto na, ma'am. Anya dayta? Kinapudno na, ma'am. Crush na ka ni Jan. Anya? Un, ma'am. Sika ka no te inspirasyon na iti panagadal na. Okay. Kanayon ko nga ibagakan kwa na. Asaan na amabalin nga ayatan ti maestra na. Ngam ko na namat amabalin. No comment dit abanag. Amok, ma'am. Iso nga ibagbagakan kwa na. Alipatan nanday taarik nanakan ka. Ta imposible mapasamak. Sige, ma'am. Mapana kun iti sumaruno a subject me. Kunak lang arodan kan ka. Ada pa naggusto kan ka dahi nga estudyantem. Ay, saan amabalin? Talaga saan amabalin? Imbaglakit din, tadandanin graduation. Agkuleyon ton, kat saan na kun amakita. Malipatan ng tumatla ang day taarik na kanya. Sa bagay matkiti, crush lang. Narigat ti maintriga niya. Ay, makiasawa kang aminan, Kas kalaka na matayan. Sa bagay, awan to pa'y boyfriend mo. Katuan. Kasano ang maadaan ka iti boyfriend? Kat dito'y kalaang matunag ti classroom mo nga inaldaw. Rumor ka ngamin, Expose your beauty. Congrats, friend. Agyaman ak Lilia. Kita, amin nga'y matindar iti kasar ko agagayim ko. Adamin partner na nga'y may si kalaang ti awan. Tilamad-madlaw mo. Pudno mo't awan man lang escort mo. Ay nabay amon deta escort. Kita ang dagiti ada partners da, Nakaragragsak na. Ada ka holding hands na. Kat, anya ko maita. Kaano mat aya amaadaan ka iti partner, friend? Ay na friend, di nakadi pa kasikuran. Dagitikit di bisita yukin nila kay mo ti asikaswam. Okay. Thank you for coming, friend. Siyempre, imayak ureawan partner ko. Tapno di nakguraan. Lilia, danda di mo't gaya mon graduation dagiti estudyante. Wana nang, daita ti pag-overtime man mi a teachers.
Ay, isugayam akanayon ka amarabyan nga agawid. Kasano, minalim ti practice dagiti estudyante iti panagmartsada. Agam amom anak ko. Madandanagan no kasi amarabrabyan ka. Italaang day tinanang pag-graduationan. Ay, no kumatad damang itultulod kan ka dito'y balay. Sa anak ko maunay amadanagan. Anya manenti kayat yung ibaga nanang. Ay, kat. Adda ko man boyfriend mo, Ti kayat ko asawan. Adula amin day ta boyfriend nanang. Kasano nga ron amad daan ka, no kasta mo ti ibagbagam. Addan tulat ta ka di, saan kayo amasikuran nanang? Agasang manday ta medals mo dyan. The best student ka talaga. Isagot ko da ito iti inspirasyon ko. Ay, dayjayan ni Ma'am Liliaw. Ay, wen, awan kadwana. Mabalin ko nga asitgan. Ay, di ka man. Kababay na niya. Maestra day ta. Kanya nga'y kumatimapan mo ibagakan ko na. Basta, adda kayat ko nga ibagakin ko na. Kasano noong tanda ka? Oh, di nakababain. Ura yun ha. Tinapatag. May bagak tiriknakin ko na. Maiturad mo? Nojak aramidan ita. Kaanon tupay ama ibagak tiriknak. Ang mga nojak ton makita ni Ma'am Lilia. Sige man langin. Makamu ka. Urayan nak dito ya. Ma'am Lilian. Jan, congratulations. Thank you, ma'am. So, anya ti plano? Damag ko kat ag-kolehiyo ka ka, no? Yes, ma'am. Para ken ka. Pilitat ti agbaligi. Anya? Sika mamin ti inspirasyon ko, ma'am. Amok nga imposible. Ngam, agsubliak to. Inton makaturpos ako ni ti panagadal ko. Ha? Arman kanto, ma'am. Inton dumtang ti umno apanawen. Aday ta, nagsardegan nga agsangit. Ay na, nag-cute matan day to'y bebe, balasang ko. Karopropam launay. Wana na, iso nga impasyar ko dito tapno ipakita ka ni Lilia. Ay na, maadanak kumamat itikas to'y nga apo. Kat ibagam ngamin ka ni Lilia amaki asawan, anana. Kat no, isumati ka na yun nga ibagbagakan ko, ana. Oh, friend, anda ka man. Wan, ato iti bibig. Ay na, nag-cute matan nga ubing. Imbag man, ta impasyar mo dito'y balay. Wan tapno umapal ka. Umapalak at talaga. Ay, ubag man. Ay na, kay kayat naksika. Saan nga agsangit? Bagay mo ti agubba iti ubing. Iso amaki asawa kan. Wan mat nga may anak ko. Kastoy latan ti biat tayo at teachers. Kalpasan ang maisorom dagiti estudyante, kat makagraduardan, panawan da kalatan. Ay na, friend, agsensenti ka man ditan. Manungutan nga estudyante idi tinagbalig iti biagda. Ay kat ado damatan Kaano manumot atawon kan at teacher. Wan, nga mabilbilang lang dagiti makamam mo pa'y kanya. Bay amon, tinapatag, nagbaligi gapukan ka. Ay, makapasan na ay matapanunutan no maminsanan niya. Katsika, kumustan dagiti na paggraduar mo nga estudyante? Ay, awanin damag ko kadakwada. Malagip mo kadipay ni Jan? Ay na, one friend. Amom ka di nga indulin ko di inaramid na adanyo. Kita ang manday ito. Ay na, awan ti kayat asawan day jay. Remembrance ko mata. Inam atawanan tinapalabas. Kumusta nga tamatan ni Jan?
Lilia, sa dino ti ayan mo. Adak, dito'y paglalabaan, nanang. Ay, ada bisita. Sabado, adda bisita. Ay na, anak ko, nakakutsay a lalaki. Ay, nagtaer. Natayag kan kasla profesional. Sino ay day tananang? Ingkakitaan tapi naguray ko ijay salas. Ay, makapanervyos man. Awan mat amok a bisita. O sige nanang, tinakitaan. Sige nagtaer a lalaki kung naktumat kan ka. Hello? Kumusta kan, Ma'am Lilia? Chan? Wen, ma'am. Siyak na ito Sit down. Ay na, pasensya kan tanakapambalayak laang. Anya di kayat mo, juice no kape. Sana day tati mayak, ma'am. Umay ka pa siya rin. Tatong palit jay karikan ka. Anya? Maikariak kadikan kan, Ma'am Lilia. Tinungpal ni Jan ti Karina nga agsubli, maysan nga engineer, kan barupay, ngam ti pampanunutek, kat tinaggidyatan ti edad mi. 40 kon, idinto ta 33 na laeng. At damit panagayat ko kenkwana. To'y pagayam mo, Lilia. Lilia pagayam ko, no para kanyak, awan ti makitak aparikot, tagpada kayo mata single. Agpada kayo amature. Ket mamatiak, nga itilaksid tinagidyatan ti idadyo, naragsakto. Ti agbalin a relasyon nyo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ti pagayam, a nagpailinged itinagan a Lilia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, kan musical scoring, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Tony, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naawi sakmet amang ibinglay iti kapadasak iti biyag, bareng mangipaay iti adal, kadag iti padak adumdumheg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Tony, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, ayatan ka unay, Tony. Si kala ang tilalaki ang nakariknak iti na idumduma nga ayat. Kastak matkan, Carlin. Ay, ayatan ka unay-unay. Jack lakit di kabalan, numapukaw ka iti biyag ko. No kumanagam amuta, idi pailaan. Sa anak ko maanailawan ka ni Dennis. Sika ko mati asawak ita. Awanan ti mariknak a panagayat iti asawak. Manipod na gamamuta. No kastamat lang. Pumanatan dito'y. Umadayaw ta. Sakbay ang maamuan ti asawang ti amin. Tony. Ay, ayatan ka unay. Isong aramida kami nakabalak. Agragsak talang. Ti anak ko. Diyak mabalin nga ibatilatan kan kwa na. Huwag nga agweso. Sige, dito ito pailayan. Total, limod mati relasyon ta. Nelmer lagayem ko ti makamo iti daytoy. Ken tinaganak ko. Sabi ko matawanan ti sa balibay.
Apay nga ita kalaang tunay. Apay asaan ka nagawid idirabi. Ada napatagan na panak nanang. Napatag? Wano, nagsarak kayo manan iti dayjay nga Arlen. Ay, manon adaras a pinalakipan kanak ko. Liklikam kumanday di a babae. Kasanon numaaman ti asawa na nga da relasyon nyo. Agpanunot ka kumatoni. Baro ka, ngam apay aday di pay a babae ti inayat mo. Idin tutaadan pamilya na. Nanang. Ado ti babalasang dito'y lugar tayo. Apay adi ka mangsapul iti armam. Ay, atek unay ni Arlene. Diyak lakit di kabailan ti makiwin naswaskan ko na. Awan mo't parikot iti relasyon mi. Gabutawan amo ti asawa na ti may papan kada kami. Ay saan apod no panagayat dayta? Kan may sa. Awan ti palimod asaan amay butakta. Panunutom kumamad ti pamilya na amadadaal no bilang laang. Gusto ti inaam, pare Tony. Liklika mo ni Arlene. Dahil ti kasayaatan nga aramidam. Laglagi pang pare. Si aasawa ni Arlene. Katbaro ka pa'y. Saan pa'y analadaw ti amin? Tapno makasapol ka iti babae apang ibaw ingam iti panagayat mo. Kasla jak kabailan dahil nga ising-singasing mo. Jak kabailan ang mapukaw ni Arlene iti biyag ko. Iso tinakarik na iti pudno apa nagayat. Pare, saan apudno apa nagayat dayta? Kasanon no maamuan ti asawa na? Kasanon no idarom na ka? Iti dayta nga aramidam, pare. Mabalin na makaswan ka. Saan to ang mapasamak dayta? Aramidak ti amin. Iti kasta, agtalinad la taalimod ti relasyon mi. Nay, anya dayta imot mo, anak ko. Kasla ka barbaro mo takawas. Una nang, ginatang ko Jili. Kasangay ngamin ni Arlene ita. Iregalo ken kwa na dayto eh. Anya? Ay na, Tony aya. Kaanong agriing ka iti kinapudno? Apay, kurang ka di pa'y ti panang palpalagip ko kan ka. Tapno sardeng amon day di ababay. Nanang. Amom ka di day tangar aramidam. Agbalbalin kan amaag. Pasensya kan. Gaputa siya kun nga inam tinangibagakan ka iti kasta. Gaputa kayat ko alikli ka mo ni Arlene. May parit a relasyon tinastrek mo, anak ko. Ay, atok ni Arlene, nanang. Awan makalapad ka ta kami. Iso pa nga siya, tausto kumanday ta akanayon a panang bagbagayo kanyak. Talaga adi na kun ipangpangag nga inam. Ala, makamu ka. Laglagi pam, sa anak anag kurang anang palpalagip kan ka. Diyak kayat ang maisagmak ka. Ngam di mo mat kayat ti mapalagipan. Iso ang makaamukan. Hello, Arlene. Hello, honey. Itayak pa dito parke. Sa dino ti ayan mo. Mabit lang Isagsaganak ti irigalok kan ka. Kasta ka di? O sige, urayan ka dito yan. Wen, agdi ko saklat bit, umaya ko. O sige, bye. Bye. Itayak pa'y lang nga da diti asidagtiri daw, Tony. Nangag ko tinagsaritaan nyo kan ni Arlene. Apay, aginggat ka ano aluklok wam tibagim, ading ko. Manang, akwa. Ang nga asim likli ka munday di babae. Uray ka ano man, saan nga agbaliw ti kinapudno, asi aasawan day jay. Apay nga na di ka mangsapul iti sabali nga armam. Saan katan ni Arlene nga dan asawa kan anak na? Ay, tak una ni Arlene mana. Diyak kabailan nga ramiden ti bagbagam. Maasi ka iti pamilyana. Kasanun no maamuan ti asawa na. Mabalin na kayo akaswan iti dayta nga aramiden nyo. Kat no mapasamak dayta, awan apulos laban mo. Gaputa isukat nga rod ti asawa.
Huston, apay nga minapakibibyangan da kaya manan? Namin ano ngayon, bagak na isuti ay ayatag. Kin kabaylan mi nga ilimod ti relasyon mi. Kin awan bibiyang ko no da asawa na. Anya? So mabalin ka di manang. Manipod ita. Sardengan da kon. Da kayo kan ni nanang. Kanayon la da ita ti bagayo. Makauma. Apay kasta ti lang hani. Kasta da parikot mo. Ay, awan parikot ko hani. Adala pang panunutak. Ibagam, amang ano da maitulong ko kan ka. Kwa. Ni manang ko nga, Emily. Nabugkawak itay, gapo iti ungat ko. Ha? Apay ang binugkawam. Anyat makagapo. Kanayon dakmad ngamin, abagbagaan. Isuda ka ni nanang. Kunada liklikan ka, kan makiwin naswasa kon kan ka. Ha? Ang hindi ka madanagan, tadyak aramidan da ita. Ay ayatin, Carlin. Manipod na gamamuta. Awanan ti sabali apinan panunot ko. No di si kalaan. Ken, pinanpanunot ko ti pagragsakam. Ken ti pagsayatan ta adwa. Agyaman ak unay ha. Sipod pay, limod ti relasyon ta. Gaputa dakat nga rod asawa. Ngam aging ga ita, saan ka apulos ang nagbaliw? Kat ad-ad dapay amariknak anapatagak unay kan ka. Kumpara iti asawa. Awan na nyaman na. Di man panunutan ti bagbati sa bali ataw. Tinapatag. Ayatan ta ti tunggal maysa. Parekot ko ti asawa, honey. Apay? Panagkunak, makadkadlawon ni Dennis. Kanayon ngamin ang nakainom nga agawid. Kan maysa. Kanayon na nasaludsudan no sa dino ti papapanak. Anya? Madanaganak. Ang mga nooda makakitkita ka data. Kat naidanon da kan kuana. Tukas tarod. Sagpaminsan tapay lang agsarak. Narikatan. Wan, honey. Madanaganak ka talaga. Daytan ti kasayaatan nga aramidan ta. O sige. Mayatak iti dayta. No di mo pa'y lasardengan day di a babae. Siya kun amis mo ti mangidanon iti asawa na. Di ka kamkam mali ang mga ramid iti dayta manang. Tano inaramid mo dayta. Lipatan ka akabsat. Anya? Maaramid mo pa'y kanyak ti kasta akabsat mo? Gapulang iti day di a babae? Nalabas a kinamaagdaytan, Tony. Panunutam kumamot ti pamilya na. Husto ko man, ading ko. Laglagi pam. Uray anya ti aramidam. Saan kayo nga agbalin anaragsak? Kabit ka lang iti imatang ti tao. Nang rona iti Diyos. Huston! Manakibiyang kayo launay! Anya? Pare, apay nga insurot mo ni Arlene ditoy? Sigurado ka kadi nga awan ti makaam mo iti daytoy? Di ka madanagan, pare. Awan na mo ti asawa na may papan iti umay mi ditoy. Ay, madanaganak namin. Ang mga nuad na nakakita kada kayong imay ditoy. Awan, pare. Di ka kadi madanagan. Sige, Ahmed. Honey, gusto na ita. Di ka unay aginom, ha? Ama, ano di mo kabailan ti mangyawid kanyak inton madamdama. Basitan na ito yung inuman mi. May busmila da ito eh. Agawitan. Pudnugaya matalaga ti dumandanon kanya-kanya. Dennis! Awanan ka itipain a lalaki! Dinalog na batan. Awanan ka itipain. Kakadwa! Umay kayo! Bubugin tayo dito yung lalaki! Darasin niyo! Anya agay. Anya tinaramid daken ka. Binugbog da ka iti kastaon ay. Kita ti lang apita. Nudim ngag ka kumakanyak iti pailaan. Nalabit asaan anapasamak ti kastaken ka. Iti dayto nga inaramid ti asawa ni Arlene ken ka. Sapay kumata na ka rin ka ni ti kinapudnaw.
Nga iti kano man, basol ti pan nakirelasyon mo iti babae nga addan asawa na. Isa husto lang, dahito nga inaramid na ka. Bareng maminpinsanen ang makaamiris ka. Agyaman ka kit di tabinugbog da ka lang, saan da ka pinatay. Pakawanan dak nanang. No dimngag ako makada kayo ide. Upod natin ako na ayo. Iti da ito napasama kanyak. Naamiris kong tibidot ko. Ay. Gusto ni Manang Emily. Nagsaysayang akla iti panawon iti banag nga awan kasaskan na. Ay na, agyaman anak ko. Dahito yan ti gundaway nga inururay ko. Agyaman ta nakapanunot kamot lang. Pakawanan na ko mamanang. Tadyak din gagkada kayo kaninanang. Ay, nasaya at met no nakaamiris kan. Siguro, no sana naamuan ti asawa na ti limod a relasyon nyo. Nalabit nga aging gaita kat itultuloy yu pay laang. Manang. Iso alipati mong dayja babae. Saan nga iso ti parakan ka? Agasam, nasurok adwa atawan ang nagsaysayang ka iti kwarta kan panawan kan kuwana. Pakawanan nak manang. Aramidat ti amin. Tap na malipat ako na mamin pinsan ni Arlene. Kasayaatan ti kastang aramidam. Kan tap no urnusan matan ni Arlene ti pamilya na. Uwan manang. Dahil tati aramidat. Agyaman na ta si marungkar ka dito'y balay, pare. Una, di kamot ngaminan mauray ijay balay. Isungay maya ko na. Pasensya ka na. Kaya't kung umay. Ang jakpay kabalan ay yadang dagiti sakak. Ay, una yun dahi tang inaramid dagan ka, pare. Oh, Kat. Kumusta kayo itan kan ni Arlene? Awanin, pare. Nagwinaswas kami. Nasakit. Narigat man para kanya. Agam na amiris ko. Ngayon ti kasayatan nga aramidak. Ti maglipat ka ni Arlene. Ay, kamaudyanan na. Nakaamiris kamtlangan, pare. Katsapay lakuma, tamaurnos matan ni Arlene ti pamilyana. Kat di ka mapukawan itinamnama, pare. Addan tumaamamom a babae. Dahil tayo kapkap na kam. Kan na ito din, aparakan ka. Nagayatak itinapudno, ngam saan nga iti husto a tao, Mr. Lonely. Gapo iti panangbugbog ti asawa ni Arlene kanya, ken dagiti kakadwana, nakaamiris nasakit, ngam inaklon ko ti amin, ani Arlene, ket saan apara kanya. Tuy pagayam mo, Tony, pagayam ko, agyaman ak iti dayta apakasaritaam. Husto ti kabsat ken ti inam. Nga uray iti kaanuman ket saan mo amarik na wenno mapadasan ti naan anay aragsak gaputa basol ti relasyon anastrek mo. Ala, nasaya at met ta nakaamiris kan. Bueno papagayam, maingka na nga gan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan na Tony adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod.
Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Ricky, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasingpat ni Rowena nga asawa, ngem nasulisog aklatta iti sabali a babae. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ricky, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nalpas ka din anangan, lakay? Awan bakit? Nabsug ako. Angam, nagbasit pa na ang tikinan mo papa. Nabsug ako, nanak ko. Sige, Rowena, mapana ko niti trabaho. Masapol ang masapak ang mapanidyo opisina. Taado ti masapol alipasak. Sige nga rod, lakay. Agan-anad ka. Bye-bye, papa. Sige, Rachel, anak. Lalay nga medyo pagadalan nyo, ha? Wan, papa. Nagsapak asimrak dito'y opisina pare Ricky. Wan, pare Michael. Adda ngamin pag nakinton malam. Iso akayat ko amalpas adagos dagiti load ko ita. Apay pare. Adda ka di manan pagnayo ken ni Mayra? Pare. Apay. Di ka kadim asyan iti pamilya, pare. Nasingpet ti asawam. Ngam gulguli bangkit din. Pangasim, pare. Di mo dakdakamaten iti asawak ter aramidak. Ngam laglagi pam. Nga awan ti palimod nga agnanayon ang mailimod. Laglagi pam dayta. Basta di mo latandakdakamaten ti may papan iti dayta abanag. No bilang tagkita kayo iti asawak. Nagragsak ako na, Ricky. Ngayon, kaduwa ka ita ang mga ito. Uray sakmat, may rahani. Ibagbagak mat ngamin kan kada talaangan tagdan na. Ngam di mo mat ngamin kaya. Amo mat asaan ang mabalinti ibagbagan. Alagit din, mangantan. Kalpasan na, itulod ka ni ti boarding house ma. Nagrigat mat ang tikastoy. Kuma, masulokan iti ang nanayon. Di ka nagliday. Sana bale, tatalagamit nga ay ayatan ka. Uray siya, Ricky. Ay ayatan ka matunay. Nga uray makibingbingay aklaang iti oras kan panawan mo. Narabyan ka mo't lakay. Ala, sumrag ka. Ay, nabannog ako na eh. Nagadudag itin lepas ko at trabaho. Ala nga rod, aginanakan, ta isagana kunti ka nam. Ay, kuha bakit? Nanganakon, tayo naawis naktibos mi itay. Kasta ka di? Sige nga rod, ingka aginanan, taamok anabambanog ka. Ay, awan bakit? Talaga nabannog ako. At iti kapeyo, tatang. Agyaman ang anak ko. Nasaya at nadanon ka pa dito'y balayaw. At ang amin napatag ngay bagakan ka, kaya't kakasarita ay tinalapat. Anya ka diti bagayo? Puno ka day, nga da sa bali a babae a pagluklukwan. Tatang? Apay, di ka maasyan iti pamilya. Nagsingpat ti asawan. Ito, lukwan. Ay, agpanunot ka man anak ko. Laglagi pong abalasang ni Rachel nga anak yaw. Tatang, mabalin ka di daklatan bibiyangan. Biyangan ka ta anak kakit nga raw. Kanjak kanunungan ti aramidan ta saan anasaya at dayta. Pagpalpalabasak lang iti oras ko ni Mayra. Di kayo madanagan. Isinak tumatlaan. Anya, ang saan anasaya at nga dapay lakabingay iti pamilyam iti panawin mo. Agpanunot ka. Diyak kaya tamarakrak ti pamilyam. Di kay kadiagdahan nagtatang. Saan to ang mapasamak ti pagbutbut nganyo? Ay ayatin nakunay ni Rowena. Kat patsak, di nanto kabailan ti makisina kanyak. Apay adinano nagdito'y salas lakay. Ada ka di paaramid mo? Ay, dito yak namin nga agkupkupin ka dagiti linabak abadbado tayo. Kabayatan nga agbuy-buyak iti TV. Awan ti ipaaramid ko. Agpakadaklan.
Sa dino ti papanam? Adda ngamin seminar mi ti sabali a lugar. Kadwak ti boss ko, ken ni pari Michael. Kat palubusan ka tapara mo't day ta iti trabaho yo. Kaano kayo nga rod amapan? Intun bigat nga ruden, katagyaman naktapalubusan nak. Nasingpat ka talaga nga asawa. When taam mo para day ta iti trabaho yo. Ay ayatan ka unay, Ricky. Kat sapay la kuma. Tadinak to pasakitan. Kat uwan mat, bakit? Apay kumapasakitan ka. Ay ayatin ka unay. Isu ajak to pulos maaramid, timang pasakitkan ka. Naimbag man, tayo may kaita dito'y boarding house ko. Ricky, mahal. Kat madlaw ko ngagbayag ka dito Gaputa at dadakil abang nga awit mo. Ay na, nakaragrag sa kaktungalada ka. Kailiw ka unay. Uray siyak magmayra. Mailiwak matankan ka. Naimbag man, pinalubusan na ka ti asawa. Imbagak ngamin nga da seminar mi iti sa bali a lugar. Isu a pinalubusan na. No kasta? Di na amo nga da ka ita iti sidong ko. Kat agpapastamanan iti ragsa. Mayra. Wala, umaykan. Mangantan. Gaputa da in take out ko amakan. Adto yan ti kapeyo, papa. Siya konti nang isagana. Gaputa maditirik na ni mama. Agyaman anak ko. Kumusta nga iti seminar nga inatendaram, papa? Nasayat matanak. Ado dagiti nasursurok. Pudno ka di a seminar tinapanan nyo? Wenno? Naggapo kayo iti sidong ti babae papa? Anya ka din detang ibagbagam, anak ko. Amok nga adda babae papa. Di ka di maasyan ka ni mama. Idin to ta nagsingpad. Nakaananos. Sapay la ko mata makapagpanunot kayo. Kat sinaan yung dayjay a babae. Rachel. Ipatpatagda ka ni mama, papa. Laglagi pang kumaaka na yun dayta. Da kami, papa. Napatag kami kadikan ka. Kat uwan mat anak ko. Apay, pagdua-duam ka di dayta? Nupudno napatag kami kan ni mama. Sinaan nyo kumangarudan ti babae yun. Apay nga inawis nak dito ibar, pare Ricky. Kadaan niya jay po na mga ibagam kanyak? Napatag ti ibagakan ka, pare. Kasapulak ti panglibgasan iti marigrig na kita. Anya day ta, pare. Makonsensya kadag iti bagbagakan niya ti anak ko itay. Nga anya? Amo ni Rachel, nga da sa bali a babae ti biyag ko. Kat nakunana, asapay la kumakano ta makapagpanunutak. Kat sinaakon ti babae. Gusto mo ti anak mo, pare. Idi pay lang amin nga ibagbagakan ka, ama di ti araramidaw. Nakanaanos ti asawam. Uray ung tam, kat di nakasungsungbatan. Pare, kaya't kunti agbaliw. Ngem kasano nga ibagakin ni Myra, ama kiwin naswasa kon kankwana. Ipakaawat mo kankwana ti amin, pare. Patsik ang maawatan ng tumatlaang ti amin. Ibagam nga awan matlaang tinasaya at apagturungan ti relasyon nyo. Huwin pare, kasta ti aramida. Talaga kaya't kun nga ilintag ti kamali nga inaramid ko. Umayak man tatang. Sika magayam, Ricky, anak ko. Dumanon ka. Pagyaman at tatang. Mabit lang Lina, bakit? Mangisagana ka iti pagpalamiis tayaw, iti anak ta. Tatang, imayak, takayat ko nga ibaga, anak kapagpanunot akon. Ano ti kayat mo asaway?
Kayat kon ti agbaliw, tatang. Kayat kon nga ilintag ti madi nga inaramid ko iti pamilyak. Kang runani ti asawak. Kayat ko na sinaan ni Mayra. Ay, nasaya at nakapagpanunot ka na nakaw. Ay, aramidem nga ron tinasaya at para iti pamilyam. Huwan, tatang. Katagyamanak. Ta saan kayo nauma ng bagbaga kanyak? Siyak ti amam. Iso pagrebengak ti mangbagbagaan ka. No makita asaanan anasaya at dagitar aramidan. Nakaragrag sa ka, Ricky, mahal. Kadwa ka manan nga agpaspasyar ita dito'y park. Anda ko makayat kung ibagakan ka, Mayra. Anya dita, mahal. Ibagamlaan. Dumdum nga ka. Sabi la ko, ma. Tadi nakagura gapo iti ibagakan ka. Anya nga minday ta aya. Idiretsum na tanti kayat mo nga ibaga. Ay ayatan ka, Mayra. Ngam pakawanan nak. Gapo ta makiwin na suwasakon kan ka. Kayat ko apot din ti relasyon ta. Anya. Ngam, apay. Anya ti basal ko kan ka. Pang-asim ko, Mariki. Di na ko masinaan. Diyak kabalan na mapukaw kay tibiyag ko. Ay ayatan ka unay. Pakawanan nak, Mayra. Ngam kayat ko nga urnusan ti pamilya. Anya. Nakasta. Awan mabalin ko ano dahi ti pangadang mo. Awatag ti kastayagasan ko nga oray na sakit. Agyaman nak, tamawatan nak. Kat idawdawat ko. Amasarakan tumatlaan ti talaga a lalaki a naikari aparakan ka. Tsaka mo, Ricky. Ngam sapay lang ko mga rotas na. Kat gapoy ti da ito yan napasawak. Umadayo at tapnasan ka na makita pa eh. Panawan tulangan ti makaibaga. Nakita tanto pa eh. Mayra. Kumusta ti pan nakisaritam kan ni Mayra, pare? Masya kan ko na. Kasta unay asangit na. Masapul ang makiwin naswaskan kan kuana, pare. Masapul aput den yun, ti basol a relasyon nyo. Wan, pare Michael. Inayat ko mat ni Mayra. Iso na sakit latamat para kanyak ti panagsinami. Ngam naamiris ko ang napatpatag ti pamilyak. Ngam ti bukod ko apagragsakan. Husto laang ti inaramid mo, pare. Kat nasaya at mat, ta nakapagpanunot kan. Ita, ta nasapapay. Agyaman nak iti kanayo nakadamamang bagbaga kanyak, pare Michael. Wan, pare. Gaputan na singad ta nga agpagayam. Oh, kabarbaro man anasapa ka ita si Mang Patlakay. Awan ka diti overtime niyo ita? Rowena, bakit? Oh, apaya kitaan nakitikas na. Ada ka di kayat mga ibaga? Pakawanin na ko, bakit? Kastamat kan ka, Rachel anak. Nagbasula ka da kayo. Ngam nakapagpanunot akon. Sininakon ti babaik. Kinapudno na. Nabayagan nga amok nga ada sa bali a babae a pagluklukwan. Ngam sa anak laang a nagtagtagari. Gaputa jak kayat tiriri. Anya? Nagsayat ka talaga, Rowena. Kat ulitak ti agkid daw iti pamakawan. No naimpusman lakit diti panagkid daw mo ita iti pamakawan. Pakawanan ka. Gaputa na patag kaunay kada kami iti anak ta. Kat jak kayat amarakrak ti pamilya tayo.
Agyaman ako na bakit. Ikarik, jakton ulitan timang pasakit kan ka. Dayta ti kayat ko. Kan nabayagan nga inararapaap ko. Ti agbalin ang naragsak ti pamilya tayo. Mama, papa, ipatpatag kayong agpadpada. Ikarik anak, agbalbaliwak ka talagan. Ipatpatag kayo a pamilya. Ingkar karigatak tinagbalbaliw para iti pamilyak, Mr. Lonely. Tadyak kayat a mamimpinsan a marakarak ti pinangon mi a pamilya iti asawak. Ita, naragsak kamin nga agdeden na. Ket di met mayra, nadamag ko a nagtrabahon iti abroad. Ket ikarkararag ko asapay lakuma. Tamasarakan ng tumet ti pudno nga ayat a paraken ko ana. Alakastan, ket agyamanak, to'y pagayam mo, Ricky. Ricky, pagayam ko, nasaya at met, ta nakapagpanunot kan. Ket saan mo nga intulok a marakarak ti pamilyam, gapu iti madi nga aramid mo. Ala, agyaman kami iting kapanang ibinglay iti pakasaritaam diti programa tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Ricky, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti magdireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.